biakamal kan wa TV na me ler me dong de nyaka kon kel ka jo me bere wich ka so Sudan chala do take MP mi shanak ke MP mo wa kwa bushni je ki pat kene je da dop jele ke taxi kene driver kamela rana jen wa jen ken kamishala nagro wuken ka tambura jen te ka western equatoria jen gwasa dana ti SPLA ayo ticket ne ti content pin Dr. Yang Macha no kude mem la MP la gejeo en wojen ramkel ka SSPDF lo taping MP. By the way MP ka Equatorial ka Western Equatoria ka Legislative Assembly so ko MP ki kwerngoni alaw telerek dara jal ko dong te grade gang te ka body gani te daja gang but jen waje jal karwa de ke taxi chwaje shu ambujo ngwada mo chwaje naka chwa gere chwaje moy ko bodwa gere jaka tambura hospital ka jo wana chalat no ne de kone acheka ka kume SPLAIO anyok kume SPLAIO shigane tin content do ko den to kumdu ko ken tegeten bare kare kone acheka ka cham na menen te ka joto ngala malat ken go chana nyuru ka da dop chana ambush ne shangan gwatami bane din content go ke longo no let na me SSPD abakwa ken den kone dongde tegeten medit ko kene diala konti la na peda do ko kente re rom ala ne di titi shalka ji SPLAIO la kene jen ka kantan man saini ken ko la ya maga ten cha ngai gode dane su kuma Uganda ka jen kuma men raike kim yadi chigi jen ken dial chicken ne di konti la ji ayo chicken ko ma gode dan teket dio je kon ko toro ci kon keling so wono ko teken ke general len mishanak re kurmo dio je chan jo me chan je larane en general mo cha jenak deni kena ga deni SPLAIO wa gwad me cha deni SPLAIO cha ka maktin wa gwad mo chwa ne to chwa wud mo chwa chu naktin ka jo dana chalat ka shaje post na mo baka social media ka do dana chalat ke je men to go long gwad mi tel mi shala mal ka tambura kana goro wud ka tambura tel mal kam men ti mal te tin ga je mu o kumi kirma yadi goro je no dene de konti la SPLAIO dara ka wut ala gudara ka yigo ne ka jan la dante tin ka jaga malko shebe ben jo ko jin mu wuji pade kelre which nage ka kendial so do be der mal der no je tel do der andar mal der no je so a very impossible long no deri kume ke party me cha yat pin deri gono no be wut dio je ci kon information link pan she kirma yadi chela no kolela wuri shalka me Dr. Bolman Benjamin Bolman Ramadan la by president kata mcha kwanya la first deputy ka SPLA chela ro telemishwale force te rambete ke military wing arami mo mete ke de mutara shi ka SPLA yo teken ke de jira kene tele ne to gorgano de te ke de te ke de nira so kuje mo ana ramte ke de nira kene rambo ba guje no jene threat ka kume SSPD me nyudo na mente ma chi chombo ko tele party ni de kep ko bom no yen de do na kwa integrated ka bom kukan goro no becan power becan centralize it ka becan consolidated power alo ba power but quick ka wala lakin yad ko janan gorkan jen menen yana matam dini SPLAIO dini bondo ko ken la kana tiai chika swachi ya ne mechango dini chuka 400 chika tiai ka kendia okay chika tiai chukan tum ngoni ngono ramu ka lo jok jen korki jendo na mo ngunyo da nyo jen go la South Sudan chewa ka duoma go we ka duoma bebe anyok chana nyok menen kona sha foreign troop cha nyok menanga je rewut so report dana je ko shaka ko ne goda kona cha ka nongtin la 2000 Uganda ke UPDF Uganda People Defense Force ti cha nyok mo kwa ga deploy re we ke juba ka South Sudan ke je this critical time me nyo the je no tel mal me ka South Sudan especially juba ka gwadan be tegari to one last information go de nyoka ye kel gwada me tana ngaje no sha waniga cha je woch cha kol cha je woch kene dial ti cha ko ngumu nyoda so nyodo jen go ci kenne dialati ci tamlin je tok pawre dane ci kana latcha tok teram gor ko no bunyo ko moroje kangu ngubu to ne ko na shunka kel especially dor ken ci mane ken konti nongi ke jeno ne ti ken pawren kana tok de yiglet ko ken mi yadin mala de gor jeno kenne dialati ala ne ten content la diene ken konti la rinde ke gor yo kan di hal baga nang cheng baga de tai baga jaga ja ku de tai ka jakel so che gor no bago wonyam kana me be South Sudan be jeno ritu wan eno kiri che jek ki che jek la telo no jene dial che jek la jen mi che roje karun gwa run wal jok ka tele mal monong tele de bal me rewi
there's nothing which produce mede kula ro jen chena malar nena tena koroten che election goro no ba elat so do ba dien mal ba kul ben gaje bana me ngore be je no ba tigrik to wante be ka kor gaten be ka kwi nenti tede cha woje wani ga kol kan diala ko ken ten cha woj woni ka ngai kon akol kore ne diala ko ne cha woje very powerful people teacher woje tama alo che goro bol meli jaram dan biya kuer bol mel tel ramadara melen ma do ke dara wo nyam de che dem to te ne di lung te ten jen ko nala die jen o ka kor gadan be ngum bu to re be ka so sudan jen jo dana go di nyoy kel en ban je mu do dien biya te ma